I'll pull them through one more time. So this is the one thing called Dennis Emmanuel Brown request. This is the one thing called, don't forget, it's all about the Black Instrument. It's all about Dennis Brown, Earth Strong. Bob Marley, Earth Strong tomorrow. So you don't know. I play some through. She reaches out and takes my hand, squeezes it. Wow. In rules of creation, yeah, we're trying. It's all about 15 minutes now after, you know, see, and then we cut. Hear me argument now? That gangster. No. Yeah, come on up. Yeah. Eh? Yeah. That gangster, man. Gangster. You don't get a Jamaican bitch yet. You get a Jamaican girl to wine for your coffee. Eh? No? No. You don't speak English a lot, no? Little bit. Little bit. But you understand, I understand you. Yeah, talk, you understand me. I understand you too. Peter. Dinner cake 50. 50. Què estàs menjant, tio? Sucre. Sucre amb cacauets, o sigui... Super saludable, saps? Es veu bé o què? I tant, tio. Això és sucre amb cacauets, però sucre, directament, Això dels autobusos és can pixa. Si no hi ha ningú que ho entengui, tio. Això què són? Autobusos regulars? Són... Aquest país regular no hi ha res. Tio, això no hi ha qui ho entengui, tio. Aquest país... Tu puges, pagues 50, que no és ni mig euro, i anar tirant. Anar tirant. Tira milla. Vagis a Halfway Tree o vagis a Williams Grand, no sé què. Ara veurem aquells, no? Estan xapant Ja ja. han recollit, tio. Han marxat Han recollit els altaveus, ho han recollit tot. els seus 2 clients de la setmana i han marxat. El tio és al darrere, a més. El tio ja s'ha afegit aquí. Deixa'm fer una
Veus? Ja ens ve a oferir el plat de menjar. Segur que ens ve a oferir el plat. Hey man, how are you? Oh, I'm suffering. I'm suffering. 50 pounds. 50 pounds for them. 60 at close if you want. 80 US. It's like $50. No, that's pound in a Glen. No, because you got VIP and like all the liters. The regular Be a regular ticket. Be a regular ticket to see a football match. You should be. Here.